Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 16. No sagutam dagiti nabaknang, wano idadanas mo dagiti napanglaw, tapno bumaknang ka. Agbalin kanto matla anapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kanya. Ay na, nangabak ta iti kasino. Mayat gayam ti umay dito ay. Nagdakkel ti abakan na makatumpong ka. Punak tumot ka. Isungarod nga inawis ka dito ay. Saan ka di, amayat? Maulit talaga daytoy ay umay ko dito ay. Damok pala ang nakatama ako. Mayat gayam, lakay. Iso di ka nagungungat no umayak dito ay. Gwen? Uray sumuro takpay kan ka, tadwatan nga kasino. Umadumanan ati kwartata, no maulit ti panangabak ta. Bumak nang talakit din, kastoy. Wen, agay ayan talang aroden. At dapay kwarta nga abakin tabakit. Apay, anya tinadamag ko adwa kay kanaw na mapan iti kasinaw. Nagswerte nga min ni Mercy akim muyog kanyak tatang. Agasan? Nangabak? Kasta iti damaw. Agam saan akanayo na mangabak kayaw. Agam no mangabak, dakkel aswerte tatang. Awan pa'y bimbak nang gapo iti sugal. Apay kit din nga awan nga itang. Amang ano da kami nga iti umuna. Ay, saan ka mangrabrabak? Idyan nyo dahi ta akasinaw. Awanan ti pangabakan mi ano'y sardang mi tatang. Di agtrabaho kay kiday ta, sigsiguradaw. Iti agmalmalam apa nagtrabaho may. Basit lang ti makabig. Manula a minutos mi iti kasino. Ribo-ribo tatang. Ay na, nagswerte tanlakay. Nangabak tamanan itay. Makagatangak matlangan iti kayat ko agatangan. Apay, anyat ka't mo agatangan ba kahit? Ada nga min nakita ka nagpipintas nga alahas. Kat kayat ko agatangan dagijay. Adaman nga ron apalan dagiti gagayem mo na. Dayta nga ron ti kayat ko. Apalan dagiti gagayem ko. Pasaray mga bakta. Gumatang ka. Wala, tapno ado ti maurnong kong alahas. Hindi madama tayo ayam tayo ti kasino itay. Nadlaw ka sang kakita na tati kadwatang agkas kasino. Sang kakita na ti kwintas mo. Umapal siguro tanagpintas ti kwentas ko. Siguro, awan kas jay na. Sapay din na bakit kas lagsangitan. Dakkel siguro ti abak na. Angam siyak, nangabakak. Manong nga aldawan ang nagtrabaho ka iti daga ni Manong Marlon. Ingkaalaan ng titangdan mo, taday gatang ta iti bagas. Naurnong agpaiso. Tanabayag asaan ko nga inala titangdan ko. Iso nga ingkaalaan nun, taawan ti iso amin dito'y balay. Amangan awan da ita, taaldawan. Napanday ti negosyo da. Maala, mapankanto lang arudan inton malam. Ay, wan man nga agpaiso. Nadamag ko, mapanda ka no iti kasino. Idi nila ang Manong Marlon ti mapmapan. Pati ka din ni bakit na? Day tamo tinadamag ko. Ay na, sigurado asaan anasaya at ipagbanagan no nakasursuro da adwan nga agkasino. Nakaumay ka, Lucio. Anya ti masapol mo? Umay ko kumaalaan ti tangdan ko ang nagtrabaho iti kaprutasan, Manong. Kasapulan mi ngaminan. Imbaga kayang agtrabaho ka ijay. Kat noon, nalpas pa ilang hindi anagaikan ti kaprutasan. Saan ay ang imbagam iti? Abantayan kanayon ko agaikan? Nadalos ti kaprutasam, ta kanayon ko amapan kitaan kan dalusan, Manong. Adaya imbagbagak. No lang mangibaunak ti agtrabaho, dayjay lang ti tangdanak. Ang imbaunak iti, Manong. Imbagam abantaya kan dalusak. Isuabi ng bantayan, kan dinaldalusak. Ay, awan imbagbagak. Agawid ka kidin. Ang Manong,
Kasanon ti panang bambantay, kan panang daldalos ko. Ado pa'y lasaom. Agawid kan kunak. Naalam ka din titangdan mo, lakay. Saan, bakit? Imbagakid din ni Manong. Adi na kanu imbaon nga agtrabaho iti kaprutasan na. Anya, kat no addaak pa'y idibinilin na ka. Apay nga ibaga na nga iti kasta. Mas daawak nga rod. No asino pa iti adda kwartana. Idadanas dapay ti marigrigat akas kadata. Kaya't nasawan, di nabayadan ti bannog mo ang nagtrabaho. Paslakastan ang bakit. Sana bali, inakla umutangan iti bagas di tatyangge. Bayadak to, no damat gadak. Panang loko kada tayo ang marigrigat ti kastang inaramid na. Bayamon, bakit? Saan amat maturog ti Diyos? Tapno di na makita ti mading aramid da. Saan sa amat tan akas idi ti kinadalos ti prutasan da Marlon. Nagadumat kano ti ruot na. Ay, kinalatkatan pa'y kano ti lanot dagiti kay kayaw. Ay, awan mayat nga agdalos tadi namitangda ng taglinays. Ure asino mo't no awan ti tangdan. Adakot mayat nga agtrabaho nga awan tangdan na. Ay, nagar-aramid dan iti saan anasayaat. Awanan ti matangdanan da. Kasi mat ni Lucio. Nabayag ang nagbantay kan nagdaldalos. Di na matinang tangdanan. Isuday jaya, di na kayatan. Ay, sayang ti prutasan dahta nagsamukan. Sabali mat ngaminan ti ininto naranda. Tajay mat mapan makikaskasino. Idi naraman ang dati nangabak. Ay na, pag-aayat dan. Tiyam muda agnanayon dan na mangabak. Inkamandalosan di prutasan. Naruutan gaya men. Sayang kat agsabsabong da. Kuha Manong, mangkita kalangan iti sabali amang dalos. Adan sabali at trabaho. Taan niya ko matitrabaho. Makikuykuyog ang agkalap, Manong. Manumot la tibingay mo ditang agkalap ngay. Nang runa, no awan ti maranaan yung adu alamas. Uray basit, nulakat sigurado nga itad da. Ngam timang namnama ka, adi damot itad. Mas lagpas-pasagid ka. Ibagbagak lang tipod no, Manong. No awan ibagam, inakmatan agtrabaho. Adda ka din nabirukam amang dalos iti kaprutasan? Awan nga rod. Pinangagan pa'y da Lucio. Apay kumapinangagan na ka. Imbag ka no di pakitang tangdanan na nga uray basit ti tangdan. Taited na. Ngamtisan ka no ama ited. Naglastugan? Kasano pa'y itati kaprutasan no saan ama asikaso? Parikot na talaga. Sayang. Kasano may dahito yan? Barang adan tumayat ang matangdanan. No awan ton ti sabali a pagtrabahuan da. Ay, mangrugi mo't na maabak ta iti kasino. Masapol adakdak kalintan ti tayata iti kasino. Tapno makasubot ta bakit? Mangkusit ta iti kwarta ti kadwata ang negosyante. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. Mayat day ta na panunot mo. Mangalata iti kwarta iti padata negosyante. Ibaga mo isublim madamdama. Tapno ited na. Siriban ta ida. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. No dakkel ti tayata ket mga bakta. Dakkel ti makabig ta. Pudno day ta nga imbagam. Iso nga ikagumaan ta adakkel ti puunan ta numapanta ag kasino. Ita siguro ti swerte ta bakit? Wan, kaslakas tamot ti agparparik na kanya. Apay ngayon, naabak mo tinagdakkel ngayon tayata. Milyon pa'y mo't day chay. Sinalbag. Apay ngay. Kamalimutan. Tiyamok kat mga bakta. Apay ngay asabali mo't tinangabak. Tapno makasubot ta. Isalda ta tinegosyo ta. Masubot ta mo't lang ng mga bakta. Sige, intugot ko ti papeles ti negosyo ta. Isalda ta iti kasugpon ta ti negosyo ta. Sige,
Ibagam kan ko na, adyan negosyo tati tayata. Sige, to'y nakasarita. At damat kit di dito'y amakikas kasino. Saan ka di nga intugot mo ti alahas mo adad duma? Wungayam, adda dito'y bag ko. Sige, una umpay ti papeles ti negosyo ta nga isalda. Hita mampay. Aldawan nga mada kay mo dito balayaw. Apay, saan kayo anapan ijay negosyo yaw? Insaldami tatang. Sa balit mangiman maniharitan. Ha! Apay nga insaldayaw? Anya nga ti pagtrabahuan yawn. Tiyan mo, mikat makasubot kami ti kasino. Ngim na abak. Ay, day tanti kun kunak. Awan na saya ta maganab yun dita. Di kayon sumanaw, tanapudot ti ulok tatang. Ay, nasyak pa'y kat ti pagipapasa mo iti pudot ti ulom, tanaabak ka. Ay, panawang ka man lagay! Pinmanawan ni tatang. O, nga tanapudot ti ulok. Sayang ngamin ti negosyo ka. Una yan. Ay, awanan. Naulaw ti anak kin manugang ta. Apay an naulaw da ako nam. Ay, insaldada iti kasino ti negosyo da. At dadan iti balay da nga agsansanoong tadakkel ti abak da. Ay, kasano da pa itan? Anya ngayon ti pagsapulan da. Awanan na. Sapay pagpupudutan nak ni Marlon. Masurunak. Imbes anaduras da kuman. Ay, sayang nga rod tay negosyo da. Agnakam da siguraw. Inak pa'y ila ko to'y nabatbating alahas. Iso ti pagpuunan ta. Barang masubot ta ti negosyo ta. Ada ka di pa'y nabati nga alahas mo? Ada pa'y mat. Barang dayto yan ti pakasubutan ta iti abak ta. Inta nga rodan ila ko. Tapno ada pagpuunan ta. Kat masubot ta ti dakkel nga abak ta. Inta nga rodan numalako ta. Agdiretsyo ta ijay kasino. Ay na, aggagatulan ti imak nga kasino. Bakit? Ay, saan lasi ka Pati siyak. Magagaranak mo. Ay, barang makasubot ta itan. Nulakot mga bakta ita. Isardeng kon ti agkasino. Ay, dakkelan ti abak ta. Awan na talaga. Naabak ti kakaiso na naglakwak iti alahas. Ay, naabak amin na pundar ta. At dapayin utang ta kadagiti pada ta negosyante. Sigurado akanayon data nga umay singiron. Ti saludsod. Anya nga ti pagbayad ta. Kitawan mo tan negosyo ta. Di nakla kumain sursuro nga kasino. Pwisit kit di. Idi mga abak ta. Di ka nagsaw iti kasta. Itata na abak ta. Kastan ti saom. Sinalbag day ta kasino. Pinagbalin na taan na panglaw matlaw na yan. Kasanuta ngayon na makasubot. Awanan ti mabalinta nga ilako. Adon tinagatan ko nga alahas. Ngam naabak matlang gapo iti kasino. Tatang, maururam mo ti prutasan. Ay, apay ngay. Adda nga tanang ipurwak iti rongrong na. Ay, awanan tatang. Awanan ti negosyo may. Pati prutasan may awanan. Ay, no kuma. Tanda mang bambantay kan mang linlines. Saan kuma nauram? Nagsamak nga main. Ay, awanan. Mayarig kami iti marigrigat nga marabutit. Namiris mo ko day, no apay nagbalin kaya kasta. Uwan tatang. Pimanaw ti katulungak iti prutasan. Ta sinaor ko. Diyak intad ti tangdan na. Kain, kinusitan nyo ti kadwayo ang negosyantay gapo iti sugal. Sana ya. Uwin tatang. Madigayam ti mangluko iti pada tao. Gapula iti tarigagaya bumaknang. Agbabawi akong tatang. Di ka mangluko, tas si kanto matlaang ti pagbalatakan na iti udi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 8 kan 9. No kanayon nga agpanggap ka iti dakas, agdindinamag kanto amang riribok. Basol ti anyaman apanggap ti maag. Kagura dagiti tattao ti tao amang ipagarop nga iso tinalaing. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok iti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Hermano, sino tinalaing kinatar? Ngimiti siya! Woo! Ay, apo, nabartag man ang tikibor nga anak mo. Ay, mabalin ko mga ibabaw iti anak. Isublik iti tiyan mau. Barang inton rumwar ka nagbaliwan. Sino ti palasa nga ti mangayat kanya? Ay, Agpagita ta damagak no apay. ay, awa na talaga ti babain na. Rumbang kadipay adamagan na. No asino ti balasang amadikan kuwana. Uray kuma, no di na ibaga nga isaw ti kalaingan. Ang mamartag mo't. Asino pa'y ngay abalasang timayat kan kuwana iti kastagalad na. Ibaga na anataer ken nalaing. Ay, kalaingan nga agbartag taisaw. Amom Lisa, kursunada na ka ni kadyo agayem ko. Ay, pakpakawan. Kabutang ko ti lalaki akanayon anabartag. Ngem na taer ti gayem ko. Uray taer na amin at taer tamamartagmat. Kanayon pa'y ariri ti sapsapulan na. Agbaliw to, muaddan asawa na. Pagbaliwem. Kat kasano no saan nga agbaliw? Agbaliw ko nagtumat. Padasam, tay pasigurado nga agbaliw to. Saan ang maala iti padas-padas dayta? Narigat ti agdarasudos. Apay gidiasan ngay. Nagadudita ti agsisina. Tadidan kaya ti asawa da. Ay, saan nakakasta? No siya, no makiasawa ti kayat ko, agnanayon dayta. Saan nga agsina? Nakasaritam ka din ni Lisa. Imbagam ka di kursunada ka. Kumbaga ka, hanggang ore agbakbakat ka no abalasang, no mamartag ka no ti agaram kan kuana. Kunam mo lang no sino kapintasan. Nagpandag tubay. Pudno, napintas mat. Makapainsulto ti kunang imbaga nang agbakbakit na balasang. Di agpamarang ka. Saan ka pa yung agbarbartek? Mapantay jay balay da, asaan ka nabartek? Mayat sa day tasing-asing mo, pards. Talaga mayat. Kat nusong batan na ka, di ka laysam. Kat into nagasawa kayon, mabalin mo man ti aglemes iti arak. Inton malam no bigat. Mapantay di balay da, wen? Tas anak ka nabartak. Ipakat ko man tilaing ko iti babae. Damag ko, akursunada nakakano, di mamartag a tao. Ay, jakla kaya ti agsagmak na anang. Apay ko maapaisagmakak iti tao amang martag. Kunaklakit din no paalilaw ka iti kinataer na. Ay nananang, dinak mapakan ti kinataer na laeng. Nasaya at takasta ti kapanunutam. Ado dagiti babae ang maalilaw iti kinataer ti lalaki. Uray na taer, no agbisin mo ti pamilyak iti sidong na, ay saanan? May mayat metlaeng no aramatem ti utek. Saan laeng ati puso no may papan iti ayat, anak ko. Iso akas ta ti aramidog nanang. Uray na taer ni Kadyo? Ay, jak kaya. Imbag ta nasabat ka dito dalan. Papa na maya.
Anya pa'y ngay, no di ti agsapol iti pakairanudan. Sumurot ka kiti kanya, ta ipakitaken katilaing ko iti babae. Mapatinag mo nga ta tinapintas a dayag, pare. Iti na ito akin nalaing ko. Awan duado amat nagkanyak dayjay nga aging papakipot. Sapay napintas nga agpaiso ni Lisa. Di mo kunaan nga kursonada mat, pare. No saan mula ko maakursonada? Siyak kumakit ti mangaram kan kwa na. Awan na, natatar kan nalalaing nga kami tisika. Kasano akayat nakangay dayjay? Nagpintas sa babae. Hindi tangarod ka ito. Iso nga, pabusoy kulangan kan ka. Kumarit ka di ti posta? Ah, No asino ti sung bata ni Lisa? Agmulta iti may sa baboy, di mapaay. baboy. Ay, nagdakkelan day ta amulta. Una ta inayon ta ti mangikalay sa kan ni Lisa. Ket siyak day ta. Saan aya akasapulan ti baboy no adda agkasar? Pumasyar kami man napusaksak a balasang. Pumasyar. Saan mat apagpasyaran dito'y balay mi Sa maysa, awan arak dito'y. Saan nga arak ti sapsapulan mi napintas a dayag? Anya nga iti sapsapulan nyo. Saan mi na sapulan ta dadituin ti sapsapulan mi ading? Sika! Sa anak mat amapukpukaw, tapno kunam, asapulan da. Ha? Ay, kwaning. Pangahasim makisasarita kami pa'y kan ka. No makipatpatang laang, mabalin mat. Awan mat dakas na. Isungay may kami ta kinaduan nak ni Celso ta umayak agaplay. Agaplay? Anya nga iti aplayam? Kuading. Umayak man agaplay kas ari di tapusom? Saan ka mauawatan, Manong? Ah? Saan nga agsapsapol iti ari dito'y puso? Ay, kwa. Ilawlawag ko analaeng tapno maawatam. Ating anapintas. No siyak ti ari. Si kamot ti Reyna. Iso mayat kang tagkalaysatan. Awan ti planok a makikalaysa, Manong. Ha? Iso apasensya ka, nuwan? Ay sos, agpanunot ka analaeng napintas a balasang. Awan to ti pagbabawyam iti danak. Nakapagpanunot akon, idi pa'y laang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Anya? No di mo pa'y kayat ita. Agsubliak to manan. Kayat mo to siguro. Ikalaysa ka mat adagusan. Saanan, Manong Kadyo? Pasensya kan. Asino dagiti kasibsibot na? Dakadyo kon Celso. Saan ka di nagaramid manen iti kalukwan da di akadyo? Saan? Ngam nagaram kanyak, nanang. Nagpres ko ngagsasaong. Kabut-buteng apastraken ti kas di aklase ti tao. No awan ni Manong Celso akadwa na itay, ay naglemengak Diyak nagpadlaw nga adda tao diti balay. Rumbeng lang anak ko. Saan ang mapagtalkan ti kas di a tao? Ang mga nupagaramidan na kapay iti dakas. Wan nga ro, nanang. Intun umay nga agmaymaysa. Ay, talaga adyak kayat apastraken. Kasano ngay pare? Awan samot namnamam kan ni Lisa. Apay nga awan. Isaganam ko timultam ababoy Ay, padasak mat nga arman. Kat no siyak ti sungbatan na, sikat ti agmulta iti baboy. Di mo ko na nalalaing kang miti siya. Nalalaing nga ka. Sa maysa, nagugwapo akang miti sika. Awan dakas na, no padasak mat. Tay kunada nga ruden. Ti agbaligay. Iso, tinalaing. Tapno di mo mat ko na, awatag ti karit mo. Ngam kaya't kumot nga ibagakan ka. Siyak tinalalaing. Kang runana, natatairak. Numapayak man. Awatak asi pupuso, ti panakabak ko. Nasaya taawatam ti panakabak mo. Ngam ibagbagakon. Isagana mong tay multam ababoy. Ta inayon ko, intun agkalaysa kami. Ay, napanan man ng jilo ko nga anak mo. Ay, Jack Ambo. Nasapsapa mo't apimanaw. Ay, kuna no napan nagiwayway. Saan ta damo ijinwang iji pagpagudan na? Ay, apo, kiborday di atao. Ay, saan mo anam namaan no kasjay? Ingkalatan iwayway tinwang mo.
Uray imunan arimwardya anak mo. Pang-urek sanay. Di pa'y makatultulaw. Ay, kanayon mo ngamin apanuynuyan ide. Ay, anyangay ita. Talaga, anasadot. Ay na, kamali pa nagdungo ako nada. Babawi kaon. Ang aking buhay! Mabisin siguro na ito'y lukaw iso asimang putain. Tatang! Ano ti masida? Ay, arak ti labay mauntain ni busko ti karni a masida. Abi nga, didak imbad siyan, tatang. Ay, uray saan ka mangmangan. Tadi ka magtrab-trabahaw. O, suron kaon. Ay, ada ka di arak, tatang. Una, uray siya akong mangan. Minumaklangan iti arak ah. Nga, uray maluto ti barakan bitukam. Abay, maluto. Saan mag-ama ituon iti dalikan? Oh, mabuguhan kit di iti alkohol ah. Ay, una yan. Itun kwan duraban kaan. Awatam to'y sagot ko asabong, ading. Wow! Nagbanglo ah. Agyaman nag iti sabong. Agyamanak, magustuhan ti sagot ko asabong, ading. Mabiit laang ta ikargak man iti flower vase nga dadanom na. Imbag man ta di mo kadwa dya kibor a tao. Ni ka di kadyo ti kayat mo asawan? Asino pa'y ngay? Kidawak ano umay ka pa'y maminsan. Ay, di mo kuman kadwa da iti a tao. Napres kong hagsasao. Saan ka di nga imimay ditoy? Adaday tayo umay na. Ngam na si puta kadagos. Ay, dinardaras ko ti pimanaw. Nadamag ko nga at armam kanumat di Lisa. Agsagana kay ti mabit. Basit lang na panangipakat ko itilaing ko. Kalay santaon. Ay, jak mamati asong batan na ka, jebalasag. Ni, magkunan nyo mo inanang. Iti da ito'y akinataar ka? Oho, imposible at di na kayat da jay. Iti aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sao? Uray kita nyo. At iwak da jay Celso. Makiribal kat kanya kon. Anya ngay mo't tilaban na iti taar ka? Oho! Ay, nataer ka nga agpaiso. Ang mamarte ka mat. Awan pa'y trabahom. Ay, apo. Naglaingak to pa'y nanang. Kidayak la ti balasang. Maragsa ka na. Sungbatan na ka din, Lisa? Ooan, Celso. Ay ayatan ka mat. Agyaman ak unay, Lisa. Nagunod ko matlaeng, tinasamit awan mo. Ngam ikarim adinak tulukwan. Saan Apolos? Promise. No kayat mo, umuli kami, tatulagan tayo ti panagkalay sa ata. Kalay sa adagos? Aguray pa'y kumamot Kwa, inton bigat, intang arod agpasyar ijay ili. Mapantay ijay simbaan. Wan inta makimisa nga umuna. Kalpasan na, agpasyar ta. Nakaragrag sakak, tasinong batan na, Lisa. Di kanto pagsangitan Apolos. Aguri ka man. Damit Celso kung Lisa ti masabat ka. Nene. Ay. Agkibkibin damatan. Pare kadyo. Sikam gayam. Papanamon. In kami man matagpasyar ka ni Lisa ijay ili. Ha? In kami makimisa. Anya, ingkay makimisa. Apay nga kibkibin kay ngay. Sinong batan na kun, pare? Agayan ayat kami. Agayan ayat kayo? Wain. Ay, sige Labsan da ka pa'y, pare. Taing kami man ag-date ka ni sweetheart ko. Sige, pare. Sige, Kadyo. Inati unak, tinalaan ani Celso. Baliktad ka di ti mata ni Lisa, asaan asyak anataer ken na lain ti pinili na. Ay. Malas no kastoy.
Abay ngayon, sana siya ti pinili da dya pandek. Salbag da dya. Hanya ti pagkaskastaam. Nagalas tayo tsuram. Ay, unay ka eday tuyan nga artek. Diyan pandek tatang. Diyan din nalaad ti pinili na nagtayra ka tao. Ay na, mabiyag aya ti kinalastog ken taer mo ti pamilyam. Nanakem ti babae. Tadjay namnamaen na amang biyag ken kuana ti pilyin na. Nagsakit na lang. Pinahinak ti babae nga ayatak. Tigi din gayam ko nala at ti pinili na. Naggasatan dahil diya silsaw. Ay, no kayat mau nga damit mangayat ken ka babae. Agbalbaliw kan. Angam no kastam. Malakayan ka aduduugan na baraw. Ti agin lalaing a tao, adaywan, dagiti tattao nga addaan iti laing. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.